بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلبة الدبة باوين يتدي الله تبارك وتعالى جولين لادو مكم محمد صلى الله عليه وسلم ko yewtere raɓɓiɗunde arɗen waɗugol inchallahu tabaraka wa taala yewtere no hewtimmi ko yowodiri koyɗol wondema goɗɗo no hoyɗi leydi goo pays goo o ɗaani o hoyɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no ari wimo haray yo ƴettu leeɓol kaariwol e nder deftere makko qur'ana kaarire o yaha o waɗa ɗum e nder ndiyan o looto fi daɗugol nawnare corona joni noon o immi o yahi o udditi qur'ana makko on o tawi leeɓol ngol ton e wiye makko o ƴetti noon on habaru ɗon o jonni ha e leydi goo kadi ɓen ɗon kadi yo ɓe ndaaru ɓe jarribo wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɓen ɗon kadi yo ɓe ndaaru ɓe jarribo ko wi kon ma ko o yii kon wo wati kamɓe kadi ɓe jarribi joni noon ɓe sakiti o message ɓe wolamo e ɗengal wolof ara yo jama on waɗu ɗum ɗen andi noon ka wowla ɗon e wolof ko hasi kon artoya joni kadi wowle kadi ka pular wiye joni haray koyo yimɓe ɓen ƴettu ɗi leeɓi ɗo waɗa ka nder ndiyan e looto fi daɗugol corona haray noon musidɓe julɓe tedduɓe kon ɗum woni ñawore koyɗol taho ka nder islam ko ɗum ɗon adotoɗen andude ñawore koyɗol ngol ka nder islam ka aqidatu ahli sunna wal jamaa ko wondema koyɗol ngol hino ittore wula kono ngol ƴettirtake dalilu dagingol hunde ma harmina hunde ma yiɗugol hunde ma añugol hunde ka nder dinal islam docteur ibrahim ibni amir ruhayli hafidahullah ko non ɓe makiri aqidatu ahli sunna wal jamaa jaɓali koyɗol ngol yo on tigi hoyɗugol o ƴetta dalil e muɗum wondema ɗum ɗo no dagi ma ɗum ɗo no harmi ma ɗum ɗo no yiɗa ma ɗum ɗo no aña koyɗol wawata wadde ɗum ɗon few toɓɓere ɗimmere nden ko honɗum woni ñawore hoyɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki mo yiilan e koyɗol haray no waywasi o yiilan gite e gite haray no waywasi o yiilan gite e gite joni noon haray ko honno andirten neɗɗo on ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko yii kana kamɓe woni ko yii karamo koɓe sunna ɓe wi womo wiima o hoyɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam wo wiwmo yo sifanima mo yii on sifhu lana sifanimen on mo wiɗa a yii ko honno yirɗamo ka koyɗol ko waɗi noon rasul alayhi salatu wassalam e none no ɓe wayi noon e none no ɓe tagira noon tagudi maɓɓe ndi fuu defte ɗen ino ɓangini yer ko neɗɗanke gasta andude kon karamo koɓɓen no windi defte fi muɗum wallini so ndaari shama'ilul muhammadiya e ko waywano muɗum fi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no sifa détail joni noon si on tigi wiima o hoyɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ya landumo ko hombo yiiɗa honno yirɗamo ko honno wayi ammo yiiɗa on o sifo si hawrodiri e ko ari kon ka defte sunna haray ko nelaɗo yii si hawrodirali wona nelaɗo ɗum ɗo kadi ko parti ɗimmonni parti tammo on ko honɗum woni ñawore hoyɗugol hunde
yiyande koydol ha gasa immo gollitira nden hunde ɗon. Ɗum ɗo kadi wona ko selli. E misal joni goɗɗo hoyɗi himo ñamude gosi e ɗoygol, so immike o yetoto moƴƴingol gosiri ndin o ñamandi. Si tawi o hoyɗi e himo okkitirde wano 100 francs, wano 10 000 francs, o etoto o okkitira on 10 000 francs. Si goɗɗo hoyɗimo wimo imo itti dammol sadaka, o etoto heɓa on 500 000 ma 700 000 ma 1 million, o soda kol dammol ɗon o itta sadaka. Tayib. Kono est ce que ɗum ɗo kaka sharia tippa? Wona ka sharia ɗum ɗo tippa. Ɗum ɗo sella. Jonnon arten ɗo toɓɓere ɗimmere mum fahin e nder ngol koyɗol ɗon. Si goɗɗo hoyɗi non joni hara mo mari mbuuɗi, hara ko jon jawdi moƴƴa, ko patron jo moƴƴa, o hoyɗa himo itti wano $10,000 okki aden goto, bimbi o waɗay ɗum, o watta ɗum. Ko fi on num, parce que mo andi ɗum ɗon, ɗin ɗon mbuuɗi ɗi wela ittude. O innay ɗum ɗon ko seytane holli mo. Kono ɗum ɗaɓa tun no hoyi no weli wadde, ɗum ɗon o waɗay. Mo tawi goɗɗo hoyɗi mo ƴawi 7e étage yowti dow ton, ko unoto ɗon ko ka aljanna o natoyi. Si weti bimbi o waɗay ɗum, o yahi o ƴawa 7e étage o yowto ton, o innaka ka aljanna o natoyta, o watta ɗum. Fi honɗum himo andi ɗum ɗon wona hunde welde fi, o ala confiance wondema si o maƴƴi ɗon ko ka aljanna o cikkoyto. Fi kala o yi ɗum ka koygol, ka ɗoygol, ka ɗoygol makko, ka koyɗol. Kono piiji welɗi fi ɗin si o yi ka ɗoygol makko ka koyɗol, wiyata tun o waɗa. Idan haray ko ɗon andirten wondema hunde nden ƴettirtake dalil, gollire fes. Parce que ko aden goto jonnano ɗum mu'jiza, aden goto pet jonnano ɗum mu'jiza, ɗum ko annabi Yusufu. Amma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko nene Aisha radiyallahu anha maki, si nelaɗo hoyɗino fewndo ko ɓadoto ko ɓe nelete, si ɓe hoyɗino yaltitirayno wa peral subaka hakken ko laaɓi, bimana ko ɓe hoyɗi kon sifa mu net waɗay, no ɓe yiri non ka koyɗol ko non tigri waɗirta. Mithla falaqi subhi, ko ɗon nene Aisha makiri, ɓe maki yaltitiray wa peral subaka hakken ko tayno laaɓi. Kono yalli nelaɗo wiyama yo ɓe rewir ɗum ɗon Allah, ɓe wiyaka yo ɓe rewir ɗum Allah. Fi ɓe hoyɗi, kala ko ɓe hoyɗi wona e gonga, kono ɓe innaka yo ɓe rewir ɗum ɗon Allah. Ko annabi Yusufu to, yimɓe ɓen ɓaɓe ari ɓeynunomo ɓe hoyɗi. Annabi Ibrahima kanko kadi o jonnano koyɗol, o wiya wondema yo hirsu ɓiɗɗo makko, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Allah darnotomoni jarribomo, o heɓɓi kadi hirsugol ɓiɗɗo makko on. Allah dandi ɓiɗɗo makko on o hirsi ngari balingi. Allah subhanahu wa ta'ala jarribimo, feƴƴi jarribanne nden. ko ɗum waɗi si Allah wi wa ibrahima alladhi waffa, ibrahima hunni kañum fop, kala ko naɓano e mum kon test ji ɗin fof o feƴƴi. o annabi Yusufu kanko jonnano ɗum ɗon, ɓawo ɗimmoɓe makko ɓen ɗiɗo ɓe landike mo, goto kala wi no hoyɗi ɗum ɗo. o wiɓe ya sahibay sijini la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. ɗum ɗo ko Allah andinilan, ko landi ɗon lan ɗo immorde koyɗol firo koyɗi, mi firanayi on ɗo e ñamete arde e moɗo, kono ɗum ko gandal ngal Allah okkimmi. ko ɗum waɗi ɓawo firani lan ɗon diskitano, o wowlan kasala makko jon, bi mana mo sokkida on yahi wowlani lan ɗon ko hoyɗi kon, o inni na an wowli ɗum, addano en wowluɗo on. ɓe inni ko Yusufu, ɓe sotto e mo ɓe addi.
aw yetike ɓe tasra'una 7 sinina da'aban fadaruhu fi sumbulihi o firani ɓe ɗum ɗo ñawore muɗum ha o gayni o wi kadi wa yati 7 shidadun yakulna ma qaddamtum lahun o firi ɗum ɗon kadi ha ñawoji mum ɗen fof gasi ko raɓɓiɗi kon e nder duuɓi jeɗɗiɗin fof ko kala o firani ɓe ñawore ñameteji ko ɓe heɓata kon e bonunda mum on e ko honno ɓe marirta o firi o gayni ɓe tawi ɗo o ɗo ɓe watamo diskitude ko woli kon himo tippi e goɗɗum harana e andal makko kanko tun on tuma ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe gollitiri parce ko annabajo Allah subhanahu wa ta'ala mo Allah okki mo ɗum ɗon konti mu'jiza ko tata goɗɗo go wata yewde sifa ko wolta ko joni noon goɗɗo go comboyke ton o ari o inni kanko mo hoyɗi hunde koye ɗum ɗon gollitire a ƴettata ɗum ɗon garanti ɗum ko sengo ngoya yiwgol leɓol ngol ka nder deftere yimɓe buy ɓe noddilan ɗo ma ɓe addanilan message ji ka privé ji an landagol am ɓe inni kamɓe ɓe udditi defte maɓɓe ɗen ɓe yii to leɓol ngol joni ko honno kamɓe ɓe waɗata ko ɗum addi taw yiiɗa leɓol par ce que a waɗi ka haqqille ma wondema an kadi ya a jarribi si a jarribike no gasa a yiyay yawɗa uddituɗa qur'ana ma ƴiwɗa ɗon ko falaɗa yiide kon ko ɗum waɗi psychologie no wi psychologue ɓen ɓe inni wo ko heewi kon si a waɗi hunde e hoore ma a waɗi ka hakkille ma ayni ɗum ɗo ko ni way ma a tuti ɗon ɓernde ma nden tun a duumike ɗon ko heewi kon nden hunde ɗon a yiyay nde misal muɗum si goɗɗo joɗɗini hakkille mum ɗen e fe goɗɗo miijitike fi makko ha ɓernde makko nde woni e makko ha tentini si ko wano kikiɗe ni ko heewi kon si o walike jemma o ɗanike o yiyay mo fota si onti ko wurɗo mako mayɗo par ce que ɗum waɗɗa haqqille maɗe ko ɗum woni goɗɗo si sifanama fi goɗɗo ɓe wi oɗo ko aaden moƴƴoni o ko aaden kelɗuɗo o aaden ko moko ba oɗo ko ɗum e ɗum hara ha hande a yiyalimo sa yiimo ɓernde ma nden ko ɗon aduto cikkade a ɗaɓɓitata goɗɗum ngo ha yiroyamo contraire ɗum wiya amin min alɗi ɓe sifaninolan fi kaarijo kono jakami taw na non woniri en baharilan jikkuno ko waɗi ɗon koko moƴƴi kon adiɗa nande e makko tutuɗa ɗum ka haqqille ma no yirnoɗamo place uɗa ɗum ɗon e makko ko ɗon woniri kadi si ɓe sifanike ma fi goɗɗo e bone makko on a yaalimo ha hande ndeɗa yiyamo ko ɗum ɗon haqqille maɗen adoto yaade muɗum ɓe ni o ko bonɗo ni ɓe ni o ko ni e ni sifori ko ɗon adataɗa wadde mo taw joni non wondon non ha ndara tawa o de wolama ɗum kono min ka haqiqa min mi yirali oɗo ɗum miɗo jiɓi ko honto ɓe itti ɗum no gasa noon hara waɗi no hara o tuubi mi andali no gasa kadi hara moye mum ha joni kono min o hollalilan kono almuhim an on do ko jogotoɗamo ko neɗɗo neutral mo a wawata innude ko bonɗo par ce que o bonaki e maɗa kono ka ara num ko honnum adinoɗa nande ko bonɗo joni noon ka yinoɗamo ɗon ko ɗum adiɗa tutude hakkille maɗen e mum itan ko noon neɗɗon si o waɗi ɓernde makko ndin e hunde tun haqqille makko ɗen tun e nden hunde ɗon ko heewi kon o hendoto nden hunde ɗon bimana o yiyay nden hunde ɗon o so'ay nden hunde ɗon joni noon si ɓe haalanima wondema leeɓol no ka nder qur'an kamɓe ɗon hay addanɓe lan habaruji ɓen ɓe lutodiri woɓɓe maɓɓe wi kaka suratul baqara woɓɓe maɓɓe wi ko hakkude maayida e lannami ko ɗon yiyata woɓɓe inni kaka baqara ɓe yi woɓɓe inni kaka lannami ɓe yi woɓɓe inni kaka maayida yi woɓɓe inni ko ya fontutunɗeri ɗi yara gotum ayo yay to leɓum kun go kuni no waali ko ya ƴettu kun ɗo waɗa e ndiyam lootoɗa ɓenni haray corona nangatama joni haray siko non woniri yiltoɗen ndaren honto asli ɗum iwi asli ɗum on ko honto ɓe itti ɗum ko innugol wondema nene ummu salama radiyallahu anha ɓe ƴettay no cukuli nelaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam ɓe mowlira hoore maɓɓe si ɓe nawni fiyo ɓe ndikku nelaɗo noon sallallahu alayhi wa sallam
ɓandu maɓɓe ndun e tere maɓɓe ɗen ko waɗano ɗum barki no jeeya e maɓɓe tutade maɓɓe ɗen tawde si ɓe sekkinoke bobo jibinaɗo kesum ɓe woɓayno tutade maɓɓe ɗen ɓe maɗɗinamo moɗoya haray ɗum ɗo woni ko ɓe toɓɓirimo ino jeeya e mum kadi si ɓe yahi hurgo masalan hara ko hurgo jano hiɓe voyage ɓe yahi ɓe takkitike ka burure ɓe hunti hurgo jano si ɓe hucciti tun leydi moɗay ɗum ɗo si a ari a tawata ɗon abadan ha hande goɗɗo seedaki rasul sa sallam ko hunti haju si ɓe immike ɓe hucciti haray muti ayata ɗum ɗon defte ɗen no ɓangini ɗum kono woniri kadi si ɓe sancino sukunu maɓɓe ɗum ko taƴayno ɗon kon on ɗon nene salama moɓayno ɓe waɗe tasi hum kono ene ɓe mowlayno ndu sukundu ka ɓandu maɓɓe fiyota nawnare nanguɓe ka ɓe mowlayno ndu sukundu ka ɓandu maɓɓe tumanti ɓe nawni ko tumanti ɓe nawni wona tumanti ɓe adi nawnugol na tuma ɓe faala nawnude ma hara ɓe nawnali fiwota ɓe nawnu Allah joma tabaraka wa taala bangini ɗum ko Qur'an qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su' yeto ɓe simiɗo anduno hara miɗo anduno ko wirni mi hebbinorayno waɗugol ko moƴƴi bone kadi mematanolan koto fi on waɗi sinelaɗo nawni ko kamɓe le jeyi ndun sukkundu ɗon fo ko sama kala ɗum hatta nelaɗo nawna bal nelaɗo bilɗama nangi labid bunil asam o bilɗike nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o ƴetti batte sukundu maɓɓe teppe maɓɓe waɗi ko watta kon o naɓi e koloyru no wi'e zarwan ɓe yiroyi nder ton nelaɗo nawni nangi few balɗe 10 e ko fawi docteur Wahid ibn Abdissalam baali no ɓangini ɗum ko kamɓe le jeyndu sukundu wonando e wiyede ɗo ko kayru wona e lootede fiyon waɗi si ɓe nawni hakkil jaɓata ɗum musidɓe julɓe e kadi nene Ummu Salama radiyallahu anha ko ɓe molayno ndu ɓandu maɓɓe e gurdan rasulu sallallahu alaihi wasallam na ɓawde nelaɗo maayi ndu sukundu taƴaɓe jonna ɗum ko goo ɗiɗi koye ko nelaɗo sancayno kon ɓe moɓunoɓe waɗe tasi hum tati fillaka ɓe lootike ndu ɓe inni ko ɓe mowlayno ka ɓandu maɓɓe si ɓe nawni nayi ko nde ɓe nawnayno si ɓe mowlayno fiyo ɓe ndikku wona yo ɓe mowlito fiwota ɓe nawno ndo fo ɗen duwa famude jowi fillaka e sahabajo go kadi waɗugol ɗum ɗon ɓawnene Ummu Salama ɓawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fatade ɗiɗo fo hiɗen duwa famude ƴetten dina men kan famen dina men kan hulen Allah ko gonga pellet ko fellet non na ko sikkita nawnare nden no woodi epi hinde hulɓini hinde taƴini reedu hinde mapini yimɓe hinde sunini jama on hinde yoytini fap kono wota ɗum wonu sabu yedda Allah tabaraka wa taala o waɗi non sa nawni nde nawnare amayay sa nawnali nde amayay joni noon si tawi a waɗoyi goɗɗum ko tawata ɗo joni amayi a tawoyi Allah subhanahu wa ta'ala tawa hiɗa hersinelaɗo sallallahu alaihi wa sallam tawa kadi ko mayɗa koye dow shirku joni noon o waɗɗo ɗum o mayay oɗamo waɗali ɗum mayay waɗa ɗum ɗo noon mayay ha tawoya Allah tawa hiɗa shirkanimo neɗɗo no duwa wattande yila ƴettu précaution danditoɗa kala ko wiya yo waɗa ɗum ɗon immorde ko iwri e docteur ɓe ɓen kon e immorde ko iwri e rasul sa sallama immorde immagol jemma juula waɗa adkaru sabah e masa e ko jokkodiri e ɗum he musidɓe julɓe sifa ɗum ɗo heɓino sahabaɓe feƴƴuɓe e zamanuji ko ɓe yehi ɓe udditi Palestine Baytul Maqdis ɓaɓe udditi ton ko wiyete ta'un arno on wiyete ta'un karama ko ɓen no firi ɗum konguɗi ɗiɗi woɓɓe wi ko wiyete ta'un ko nawnare kala raɓayde tawande waray sifa wano o nawnare ɗo ni ko fewndi ɗo wano Ebola ma corona woɓɓe wi ta'un ko nawnare hertinde wano se a wi Ebola tun par ce que nawnare go ala wiyetende Ebola si wona nden ɗon tun woɓɓe ine ta'un on ko nden nawnare hertinde karama ko ɓe wi yimɓe guluji nogay e jowo mayno on tuma woɓɓe wi guluji 50
no woniri wono woniri yimɓe buy mayno e nden nawnare sakinonde on tuma ɓe heɓi welo welo udditugol baytul maqdis ɓe heɓi ngo sunoɗa nde nawnare ɗa kono ɗum yilti taliɓe dina maɓɓe kam mbawa musidɓe julɓe jogoɗen Allah jaatigi hande ka yoton ɗo tun ka kikiɗe ɗo ni habaru jippike nder Saudi 97 heɓi nawnare nde kono tabitu ka dina ma wota yiltito Allah darndotoma woni ko jarrabuye ari o feƴƴay joni wano Ibola feƴƴirno non en yejjitay ɗum joni he musidɓe fewndo ko Ibola ari woɓɓe kadi adduno habaru ɓe wi honnum ɓeyni yo yimɓe ɓen ƴettu ndiyam wulɗan ɓe wulna ndiyam ɗam ɓe hawrina haraɗa wawoto lootade ɓe ƴetta jungo tewlanɗam ɓe waɗa nder ton ɓe looto wonnoɓe sarlon ɓen e nden hitande no andi buy wanno ɗum buy kadi waɗano ɗo kadi a nani none man e askarji no adda none man e lekkele none man e koyɗi daro ka rasulu sallallahu alaihi wasallam wiya daro ɗum askarji nelaɗo ɗin en gaynali ɗi jangude tawgoy mota en ɓoogu goɗɗum go adden watten e hoore mum hay ko rasul acciri en kon en gaynali on tigi yo watta yila o hula Allah tabaraka wa taala ko on hulɓini kanko addi nde nawnare mo wawi ittude nde kadi feende wotere ha wawasi ha hande hari nde arali wano feƴƴinirno e bolano kokke kadi heɓike e zamanuji feƴƴuɗi e duuɓi feƴƴuɗi kokke waɗi yoori tawi ndiyan Allah na saƴo jam wona ka robineji wona ko koloyji yimɓe soñji tampi ha julirɗe ɗen fuu ferma taw sikku ko hande ɗum fuɗɗi Allah jarribo to tagore muɗum nden e none man e façon jarrabuyeji feƴƴa e mu'um feƴƴoɓe ɓen yoolo e mu'um yoolotoɓɓe yo Allah dandu e yoolagol siɓɓe julɓe tedduɓe wattani yila moƴƴa wota en jaɓu yeddugol Allah tabaraka wa ta'ala fi jarrabuye on ari kono kadi wona ya darndo Allah wona jarrabuye on ari yaha kadi wiya min ɓay si Allah no hoddiri daɗugol am mi daɗa si Allah hoddira daɗugol am mi daɗata mi yaha mi ukko ɗum ɗon kay wota waɗu ɗum ndey na jikku julɗo non ko ya ƴettu rentare rentoɗa si laamu ngun ka wonɗa ɗo wi ta yaltu na ya yaltu si laamu ngun ka wonɗa ɗo wi na ya juulo e ka juulirde fewndo on sayi ɗon wona ya yaw si laamu ngun ka wonɗa ɗo wi na yo juma juule ka juulirde mon wota darndo ɗum ta inno an hiɗa mari imanu ɓuri fof yaha inna yo yawtun onon juuloyo no waɗi wo na no waɗi wo respecte ko wi'a kon danda hoorema danda ɓeygure maɗa nden toroɗa Allah yo Allah hisin fof dikkina nawnuɓe ɓen danda ɓe heɓali ko ɗum ɗo marɗa nder to haray musidɓe julɓe tedduɓe si yewtere nden juutila yaafini mi fala raɓɓindinade ɗo wano mi wirata noon sowno mi yiɗata juutingol yewtereji ɗin fewta jama on haaɓu haray kadi yo teddinirgol on kadi miɗo udditani en YouTube page miɗo innimo Islam and the Future Generation. Islam and the Future Generation. Islam and the Future Generation. Haray oɗo Facebook oɗo YouTube page mo windingol bindol ɗo o wawa yide ka YouTube ton Incha'Allahu ta'ala fewndo ɗo taw ko muhadaraji moni naɓude ton kono aroyay kam mi fuɗɗo darsuji ton hara mi waɗay ton defte seeɗa deftere nde mi fuɗɗi o mi jannayde hande lanna mi jippinande ɗon hara ko e vidéo mi explique ay bawgal joma tabaraka wa taala yerwo ko Allah hokki en andal e muɗum haray miɗo daro wona waɗo hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nene goto mon on Issa Sall mo pita ware ya ley miro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.